Pemirsa, Bali nanen ngalimbak becek ring widang ekspor produk kerajinan utawi handicraft dapat warsa siu sangangatusan sani lintang. Nanging rikanjekan mangkin kahanan punika sampun sayan ngereret kegantosin antuk ekspor jasa inggih punika pariwisata sani nyangkepin widang ekonomi Bali tambah sulung dasa persen. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Alfi Bali Bagus John Sujayana maosang ringgalah ukuran komoditas sane akeh ka ekspor inggih punika tuna segar kakirim ngantos ke Jepang miwah panegara Amerika, ikan kerapu hidup, lobster, bibit bandeg, tekstil, saha produk garment, kerajinan sane melakar taru yadin batu, tur hasil perkebunan sekali manggis miwah poh. Manut John Sujayana, sepatutnya nih produk saneng limbak pinaka hasil saking usaha, saking pakubon miwah melajah saking jero. Nanging Bali durung nanin ngangganin panglimbakan sekali inucap. Nyelahin saking panegara Tiongkok nampenin pawawahan pengabdin kramel saneng ngawinang panincapan produk jantan ngelimbakang produktivitas ring pakubon. Pabuat sekali kursi miwah meja anggen piranti melajah sanes patutnya nih ageng nanging durung ketampenin panincapan. Tios indik arge daya saing produk Bali taler anutin soroh nyani. Pameka sering Bali produk saking Bali jantan madue soroh sane unik tur mau buat pisan. Bali patut ngelimbakang produk sane kantun kabuatan krame ring jagate sahanut ring pengabdin pasar internasional. Ring sajeroning panegara madue pikedah sani mabinayan. Daya saing produk Bali madue pahan seni miwah tradisi sampun sepatutnya nih kalimbakang becik. Nanging nenten samian panegara kedaut sajeroning seni sane kasuguhang Bali. Desainnya nih mangda anut ring pengabdin suang-suang panegara. Genah tisu genah ATK side madwe pengarga ageng yening sampun anutin pengabdi. Kuentenan atsop sane ngelimbak ring Bali taler nenten lempal saking wesanan krama asing. Krama asing sane sampun nalebang pasar dunia tur pikedah miwah pengabdin panegara side ngaryanin desain anut ring pengabdin pasar untuk produksi saking Bali. Paiketan ipun mapengabdi wenten produk khas Bali sane side ka ekspor tur madwe branding. Bali Post nguning